Yebo. Alright, hayi njalo ayijiki kumayije. Hayi asithi into lento ngoba size sayiqala, asingayiyeki. Singayiyeki nje ngoba impela futhi. Yaw. Kulungileke. Okay, ake sithi yewe bafowethu hey ngoba hey asithi ke wena unomona nomfowenu noma udadewenu okanye abantu basekhaya kini esibayeni sakini asingaze siye kude siye esibayeni esikhulu sakini asiye la esigcaweni sikayise uma umtsinsi okuyimilele uyisa no bese wena okusho ukuthi bofisa ukuthinta ngale kwayise kumele udlulise kuyena uyise ukuze abize naye wakhe uyise nowakhe uyise abize wakhe uyise nowakhe uyise abize wakhe uyise ha qing make sense manje ne yebo bese wena uzongcolisa la esibayeni eliphi icala elikhulu kini yini into abangayifisi ukuthi uyenze what is the one thing abakini abafise ngathi ningayenza ni avoid onjani ushawa ilidlozi nebo imibuzo kumele nibuze emsamo he